Nasema mambo ya security. Kama kuna mtu ambaye anaona shida ambayo tunayo, atusaidie kwanza. Tumepoteza watu karibu 3 kwa juzi tu, watu 5 mpaka 5 watu wamekufa. Tunataka mtuwekee security vizuri, tukae vizuri, wachane kwanza na mambo ya mashamba. Saa hii tunatatizika, ng'ombe zetu tunachunga nyumbani, hatutoki kwa nyumbani, tunachunga ng'ombe nyumbani, maana ikitoka kidogo tu tunaibiwa. Watu wachache juzi walikufa na unasikia bado wengine wanasema shamba ije ipimwe. Si hata watu waose jameni ndio shamba ije ipimwe. Kwa hivyo sisi hatujakubali hiyo. Hii shamba ikae mpaka siku sisi wenyewe tutakubaliana. Na tunaomba hata kamati wa Ng'ata, wale ya Zabemet, wale wa Bilisti, wale wa NFT, wale wa ingine, tunasema mkutano tunaitisha tukiwa jamii ya Kipsi Kisapa Ng'ata, tusungumuze. Hatutaki siri. Mali imefika, hatutaki siri.